دەمباش تەماشەوانên ڕۆژئاوا TV ئەم بە بەرنامەیەکە تایبەت دەربارەی یەک کێمیشدارێ ڕۆژا جیهانی یا پشتگیریە بەرخۆدانا کۆبانێ ئەم لە پێشبەریوەنە. شخوایە چەتەیên داعشê di sala 2014 de ji sê aliyan ve êrîş birin ser bajarê Kobanê. Bi berxwedaniyeke bê hempa ya şervanên YPG û keçûxortên Kobanê got 134 rojan dewam kir Kobanê hat rizgarkirin. Ji xwe yek kêmijdarî jî weke roja cîhanî ya piştgiriya berxwedana Kobanê re hate destnîşankirin û 9 sal di ser vê yekê re derbas bin. Ji bo em van mijaran bi berfirehiyê nîqaş bikin, ji xwe mêvanê me li stûdyo Zinnar Yildiz rojnamavan tu bi xêrê hatî birêz Zinnar. Her wiha bi rêya Skype Mihemed Şahîn hevserokê Encûmena Cîbcîkar a Herêma Firatê wê bi rêya Skype beşdarî bernameya me bi. Tu bi xêrê hatî birêz Mihemed. هر وها بریا سکایبی سیاستمدار فلکنا سعوجا او جیوه بشداری بولتنا مبه دم باش هر وها جی کوبانه صفقان کوبانه نویسکار و روزنامه‌وان هن بخیری هاتن في برنامه تایبت نخیر اما برنامه خوش کوبانه دست بکن لگل محمد شاهین هفسروکی انجمن جیبجیکار آهر مافراتی جارک دن هن بخیری هاتن برنامه ما شخوایه که مجداره وکا روژا جیهانی یا پشتگیریا به برخودانا کوبانه را هات دست نشان کرن و 9 سال سرویه که درباس بون گر امج برخودانی یا شروانان دست بکن کچو خورتین کوبانه زاروین کوبانه برخودانی یک چاوا هات را برکرن حتی گو کاری بو بالا تواهی جیهانی بکشین سرویه که وکا روژا که جیهانی یا پشتگیریا و برخودانی ورا دست نشان کرن جاره کدنه روش باش بو شمیوان هانا کو بشتاری به برنامه بونه هر وها انبه روژه دو میوان و هر وها لحمو گل جهان ام پیروز دکن وکن زانن داعش وکی تمثیل هیزکی اولپرستی رادیکال دو دنیای ده که هیزکی ترور جسم پیکاته کی جسمی کی گشتیه دنیای بگشتی دا چه داعش چه هیزن رادیکال این اولدار ایدیتر چه AKP وانا همی اموک جسمی کی دگرنده است هیزه کی چکداری ببیرنگی وکی آلابه کی دستی هن هیزن هانا به شرطی آنجی هیزن هریمی این اب دولتی و خواستن داعش بکار بینن و سیستمی کی رادیکال اول پرست لسر چند جواکان لسر پشافتنا جواکان لسر تنکرنا چند و دیرو که جواکان خواستن هیزه کی رادیکال استاتو کی رادیکال بویرنگی شرایط مشروع بکن د سوریا و د عراق و هر وها جیشن د روجلاتا نابین دا روا بکن وقت ودید تکس نکاربون لهنبری و هیزه بسکنه چه ارتشین هانه پیشکتین این هانه که به 10 سالان دهاتن پرورده کرن ارتشین دولتان ای وکی عراق وکی سوریا و هر وها حتی هیزه ناو دولتی اروپا و امریکا لسر عرده لهنبری و ارتشه لهنبری هیزن چته این داعش نکاربون برخوا بدانا بساعتان و بروجان و چاوا دیتن باجارین مزنه وکی موصل وکی شنگال و هر وها وک و دید کو چاوا هیزن هانا هیزن پیشمرگه این پدک چاوا کو د ساعتان دا شنگال بردان و هر وها ارتشا عراق چاوا موصل بروجان و ساعتان بردا وک بیجن باجاره که وکی رق هریم مزن لهنبری و ارتشه همبری ارتش مزن لهنبری با چکدارانا به ساعتان هاتن هلوشاندن داعش دمی کو ایریش کوبانه کر جو خبر نه پلان داعش بو آنجی سیاست داعش بو کو بکار به کوبانه بگره آنجی تنه نه هدفه کی وان بو وک معانی زماجی داعش بکاته کی جسمی کی مزنی ایدئولوژیا کی آنجی ام بیژن منظومه کی به عربی بیژن منظومه کی گشتی د دنیای ده کو یک جوان علاوه کی کو خازم په برجواندی ان آنجی خازم په پروژه ان خاد روجلات نابین دا پیک بینن بوه آرمانجی گیر سر کوبانی کردن وقتی بیشتر به زمانی جواکی گیر سر کوبانی کردن خواستن کوبانیش بگیرن دست لهنبری وقت منتظرن یعنی کوبانی به سالان
میوان وجی شخوا بر نیزی به اوه بونو دشوپاندن یعنی نابدا جن گلک کست نابدا جدیگر دفکر خون و خیالی وان دا بوی وکی موسر چاو ارتشن عراق لهمبری با چتایانات تیک چون ارتش سوریا تیک چوه بکاربن باجاره کی وکی کوبانی آنجی هریم بله آنجی ام بیژن یعنی بسدان شروان این خواه هنه بچک این هانه ان بسید بجبخانی هانه ان هندک به امکان این هانه ذاتی کسایتی وکن زانن بری کو ایریش هانه دیرک کو ایریش بکن کوبانی دا امبارگوه که دا بله جسه آلیان دا نه خواره نه وخواره نه درمان نه چک تشتک د کوبانی دا تنبول آلی دنج د سینوری د دجزات اون زانن دجمنتیا دولتا ترک هبو خواستن و اراده کوبانی برچی بکن بیدیوین جیانه تنه بکن لواز بکن کو کوبانی وقت بجن بچونگا تیخن عرده و جیشن دا جی داعش ایعاز دانه داعش تعلیمات دانه داعش که اون ایریشی خودکار دست بی بکن وقت ودید کو چاوا بسدان شروان امتکار بیشن بسدان شروان به چکین هانه سفک به جبخانی هانه کم چاوا کو برخودانی کی دیروکی کرن چاوا کو مثلا اپراسیون هانه فدایی کرن گلک مینا هنه و هر کسی تزانه تایبت وقت کو چاوا جوا که دید کو بکچو خورتن کوبانی و هر وها کچو خورتن کردستان و هیزین هانه دموکرات و آزادی خواست چاوا کوچک کچو خورتن کوبان کردستان هر چهار پارچه کردستان و در ولات بشداری به برخودانه بونو چاوا برخودانه کی دروکی و شر کی دروکی کرن جوا که آنجی ام بیجن دنیای و برخودانیا دید اف راستیا دید ده مساج یعنی ده آلین برخودانیا کوبانی هنه یک دنیا بگشتی لهمبری زور و زحمتی و قربانی لهمبری با هیزن رادیکال دیتن و نکاربون لهمبری بس اکینا جو اروپا جو امریکا هر کسی دید کو چاوا سیویل اروپا و امریکا دبنا قربانی به اپراسیون هانه تروری ایوه کی داعش و هر وها پیکاتین دیتر اینیزی داعش لکیلک جبر و یکی دنیای همی هیوی جارا یکی دید کو کوبانه دا هیوین دنیای چه بون که داعش بیش کاندنه اف یک یا دویمین جی دنیای دید که دمی که چاوا خورد و کچن کردستان و هر وها و هبال بندن و بی امکان اینهانه ضعیف لهمبری داعش برخودانی دیروکی دکنه آلاف شرین آن بسید دیتن که راستیه دوی مسئله دا هیا به دوزا گل کرد حس کرن دید و دیتن هر وها لکیلک دیتر خواستن که و اوه ناس بکن خواستن که و اراده ناس بکن خواستن که عجب گلو چی اراده الجنبی گلی هی که ورقصب آواکی فدایی و آواکی قهرمان جبر کوبانی و یعنی جبر کوبانی و خورد و کچو و خورد و کچن کردستان افقاس یعنی آواکی قهرمان شرد کن و رحی خوادتن خواستن که و راستیه بگن او راستیه دیتن جبر و یکیشی دنیا به همی ده هیوی تدادی تنهیوی یکی که هیزا هانه ترور اکو کویا ام بیجن بی مترسیا که جبوی دنیای گشتی و همو ارتشن دنیای نکانه لهمبری و بسکنن و چاوا کوبانی لهمبری و ساکن و هر وها کچو کورتن کردستان لهمبری و ساکنین اجبر و یکی دنیا همی رابو سر پیان گل دنیا رابو سر پیان و کی ویک و برخودانه دا دیتن که هیزا داعش پیش کاندن بله باش ام تبو بورینه ام بری خبدن میفان خوی الاستودیو روزنامه‌فان زنار یلدز زنار جارك دت بخير هاتي استوديو روجافا تي في ام بيجن بريز محمد قرا بحثا قال لك مجاران كر جوان كو التفاهي جيهان خوستن فيبر خدانا كوباني بين كچو خورتين كوباني چاوا شر داعش كرن بچكن سفكين دستوان ده نهاب بر خدانيا كوباني رخل كن تفاهي حريمن باكرو روشلاتي سوريا چاوا تردگريان وان بر خداني چاوا رابر كرن چاوا پشتگريا كوباني كرن بله شخصتن ایکو کوبانی نوی برخودانی لیهات کرن برخودانی اگلی کوبانی بو اساس اگر برخودانی اگلی کوبانی نباید خودی درکتن اگلی کوبانی نباید شروان جنت کاری بون برخوا بدن و اوقاز هیزین جهانی یا دیجی فاشیزما داعشی دسکنین ند کاری بون دورا کوبانی کن ببن ای هری مینا کا بالکش افزارو که 7 سالی بگوتنی کوبان کی دگوت از دوجی حریخا برنادم اف میناکه که اف سمبوله که یعنی
خلکی کوبانی دگوتن امی آخا خا بخون بس از دفج کوبانی برنادن یعنی او برخوادانی بو اساس دجمن ایکو پیشنگتیا داعش جدی کرن مثلا دولت ترکیه بخوا دری خو و کرنج بو کوبانی والا به گلج کوبانی درکن تسلیمی ترکا ببن و ناو ترکیه دا بلا ببن و جارک دن هیوی وانی وگره کوبانی نمینه بس وقت داعش ایریشی کوبانی ذکر خلکی کوبانی نورماله يعني خلكي موسلي رافيان خلكي كركوكي رافيان قالك هندك ما بو حولي الفالا بايا بس كوباني قوتن امدج كوباني برنادن درباس يالي دن سينور جبون بس نتشون كامبين كو دولت ترك آوا كربون تبلي وان كامبانا نبون لسر سينور بر تيلا سكينين قوتن كنجي شروانين ماوي كوباني خلاص بك امي وگرن اردي خوا يعني اي برخوادانيه مزين كر اساس قالي بخان قالي كوباني بخابو پیرام رو کاری بیجم işte gelek hezin Kurdistani ey çekdari hatın Kobani jboy parastına axa Kobani berxadan çi ali gerilla hezin HPG ba çi alin peşmerge başur ba çi alin internasyonalin cihani ji Amerika, ji İtalya, ji Fransa, ji welatin cuda cuda Sine, gelek welatin cuda hatın Kobani şerri faşizma rojame iro şer kirin و karibun vi berxadani bikin sembola berxadana giştiya cihani kulama em bejin karibu bu iro em veki yeki müjdari dibejin roja pişgiriya berxadaniya Kobani bi rengi ava bu eğer berxadaniya xalki Kobani ne baya berxadaniya biryardariya ku em devji velati xo bernadin ev biryardariya Kobani ne baya ne berxadani şervanan dibu ne berxadaniya internasyonali baya ne berxada ne je ev roja pişgiriya Kobani baya ev berxadan hiç yani mro ji roja despeki erişi Kobani hat kirin و hatta roja yeki müjdari mro vi berxadani ne bine و tene be ditine ki işte yeki müjdari işte hinek revşenbir hinek embejin hinek şoreşgerin cihani hatın be daxyani ki gotin işte em pişgiriya Kobani bidin embejin bangavazi kirin bu hezin navnetevi bu ku müdahale vi şerri bikin ku ev Daesh Kobani ser nekeve pişgiriya wana kirin ku işte ev sedemi hemû mirûdkarî bêje vê berxwedaniya gelê Kobanî bû. Tabî ne tene berxwedaniya gelê Kobanî îku ji alî Bakur da sînor hilweşandin xwastin derbasî Rojava bibin. Îku ji alî Başûr da gelek Kurdên ku ji Helepçê ji Silêmaniyê xwastin ji bo ku berxwedaniya Kobanî piştgirî bidin hatin tevlî refên YPG YPJ bûn û berxwedan kirin û şer kirin. Yani ne tane Ali gelli Kobani u Ali gelli Rojava da tevahi gelli Kurdistan'ı da ev berxwadani ev biryardari derket peş em bijin mesela Kobani dvi Ali da emrod kari beje hem Ali navnetevi da hem Ali Kurdistan'ı da bu sembola yektiya gelli Kurd u Ali ekdin da bu sembola yektiya gelin cihani tevahi. بله اما برای خواب دن میوان خویا سکایبی سیاست مدار فلک ناس عوجا جارک دن هن بخیری هاتن في برنامه یا تایبت ام بیشن باندورا دست نشان کرنا یک مجدار روژا جهانی ابشگیری برخودانا کوبانیره لسر پروسه سیاسی چوب بلد سريدة وحمي ميفاني الاستوديو يجي وحمي تماششوانا رزداري سلاف ورزي خو پیشکشتکم روجا یکی مقداری روجا جهانی یا پیشکرتوانیا به کوبانی ره سلاف دکم براستی عینو که ایرو یعنی او هیجان او کیف خوشی و از ببیجم او زعمتی کل برسی نور مجیا کرن جاره کنه بر چاوی مده در باس کن به روجه ده هن او برخدانی هن چاوی هر کسی لوی برخدانی لکوبانی بو زاروکین بچوک میوانی و جنها الاستودیو باسس کرن زاروکی بچوک آپو 7-8 سالی بو دوربین دستیوی ده لبرسی نور بر مسکلی بو دوربین دستیوی ده گو الکوبانی دیرنن از نکارم شر بکیم لی اجوه داری و چاوی من سر کوبانی و از دشوپینم لوی داری چت قومه işte ev hesti malbatın mel Bakuri Kurdistani eko ev sinor biwate kirin
و جن بیر کالمیر جوان جن زاروک herkes بری خدا کوبانی اساس امکانم بیجن اف بو برسوه که هری مزن نه تنیج بیوان چتین دایشی همان دمی مساجه هری مزن یا یکیتی و یا بشکرتی و بروحی برخدانی لکوبانی خودی درکتن بو او برخدانیا کو بروجان بچکن هری بچوک الهمبری وان بارباران همبری وان ظالمان تکوشینا هری مزن یا مروواهید 100 سالا 22 de ya ku tipen zirri nivîsandin keçi xurtê nebûn. İşte ev berxudana wan, ev sekina wan, ev rihê arîn mîrkanan bû sedemê ku îro ev roja navnetewî ya cîhanî piştgirtina xwe jê girt. Ku îro gelê Kurd, zarokên gelê Kurd bi rihê berxudanî ku lê derneketina ew sînor bê wate nekirina ew hestin herî mezin nîşan nedana ez bawer dikim ev roj wisa çê nedibû. Dîsa jî ji şandê navnetewî ji ber ku em yek şahîdên ku li dervê sînorê Kobanê li Pirsûsê em bi mehan di nav kar û xebatê de bûn û hemî ragihandina ku ji cîhanê jî hat û şandê ku ji cîhanê dihatin li ba me derbasî dixwastin derbasî Kobanê bin hevdîtinê ku me buwara çê dikirin ji televizyonên Amerîka bigire, ji Japonya bigire, ji Çînê bigire, ji Latin Amerîka bigire, herkes dihat digo em tenê tiştekî dixwazin. Em dixwazin biçin hundirî Kobanê weşana zindî bikin. Gelo ciwanên Kurd ev insanê li Kobanê çawa berxwe dide. Yani ev şerên mirovahî re dikin, berxwedaniya ku bedelê wê yekî didin, em dixwazin zindî nîşan bidin. Minê ev berxwedana ku li Kobanê derkete holê, ev berxwedan ne tenê di pêşengtiya jinê de em me got şoreşa Rojava, şoreşa jinê, heman demê li Avrupa jî di qada navnetewî de jî internasyonal dostên Kurdan ê ku li Kobanê xwedî derketin, ê ku canê xwe dan, îro li Rojavayê Kurdistanê, Bakur Rojavayê Sûrî ku berxwedaniyekê de cî girtin, şahîdê vê yekî ne ku ev berxwedanî ne tenê ji bo gelê Kurd, ne tenê ji bo gelê Kobanê bû. Ev ji bo mirovahî bû. Li îro em dibînin ku çawa welatên Avrupa ê ku kincên fermandarên jin yan em bibêjin şervanên jin wek yev nîşanî YPG wan nîşan din wek modeyê li dergên xwe de di çapemeniyên xwe de nîşana wê yekî dan ku xwastin nîşan bidin wek berxwedaniya jinên Kurd ku îro çi qasî jê re ew dîtin ku wek moda jî li Avrupa nîşan dan. Lê ji wê zêdetir dema tu temaşe bikî ev rihê berxwedanê ya ku bêhempa û bi bedelekî mezin ez dixwazim vê rojê hemî cangorî me di Kobanê de di vê berxwedanê de canê xwe dane ez wan jî bi rêzdarî bibîrbînim. Çimkî bi rastî jî berxwedaniyekî dîrokî rast e dewleta Tirkiyê derî vekir xwastin Kobanê vala bikin. Çetên Daişê dema êrîş kirin, çawa li Şengalê ketinê yekem ewlî gunda serî jî kirin. Xwastin millet ji Şengalê birabe. Heman demê li ev zihniyet li Kobanê jî pêk anîn. û bi vî awayî ev êrişî ku çêbû çalakiya me birçîbûnê li pêşiya Yekîtiya Netewên Cenevre sedemê vê yekî jî ev bû ku bêdengiya Avrupa herkes jê re bêdeng bû. Ne ku Avrupa ew qasî ji me his kir hat berê xwe da Kobanî yan ev roj îlan kir. Berxwedaniya keç û xortê Kurda dîrok dane nivîsandin. Evê berxwedanê bi keda xwe, bi xwîna xwe, bi ev şervaniyê ku li vê derê de dibin hemî zordestiyê de çawa berxwedanî kirin, ewan ev roj da ava kirin. Keda wan, berxwedaniya wan. Ji ber vê yekê pêwîst e em hemî gaziyên xwe Kobanê jî bibîrbînin, silav û rêzê xwe bejna xwe ber vê tekuşîna wan em nîşan bidin. Heman demê cangorî xwe em bibîrbîn. Bi rastî jî ku ev tekuşîn, ev berxwedanî bêhempa nebiya bawer bikin ev roj nedihate ava kirin. Gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê ev sînor bê wate kirin. Başûrê Kurdistanê hatina pêşmerger nîşan da ku bi rastî jî di Kobanê de berxwedaniyek hate ava kirin. Lê ev berxwedanî bi felsefe rêbera xwe bû. Ev felsefe netewa demokratîk bû. Ev felsefe ku bi bangawaziya serokatî jî ku dema hevdîtin çî bû
عین وکه ایرو بانگوازی اینگه هاته کرن بروه سفربرلی که لکوبانی خودی درکتن شبکه و دمی نتنی لباکوری کردستان تبع جهانی گلی کرد دوستن خو هر کس دا کت قاده و لوی روزه خودی درکتن شکل نه دما ام وی یکلی دنیرن اف فلسفه ربر اپوکو ایرو قادنا نتویدجی و جیو خو چقاسی گرتیه و ایرو به فلسفه سروکاتی کو ایرو ناب نتویجی جوانن اوروپیجی بج با خو تبلیغ تکوشین دکن به فلسفه باوری خوبی آنینه ایرو گاویم تماشات کن اف باوری ایرو جبی آزادیه جنیه دمات تماشات دکی کسی کو دوری سیاست نه دمات آخرتن بوارد دکی او تم دبیجن دبین لکوبانی جیکی جدای کوبانی جبوی مروایی جانی خو کردا جبوی مدایه جبر کو ایرو لکوبانی اف برخدانی نبیه ایرو او چتن داعشی کو تک نچونا لکوبانی جی لشنگالیش دوردنی ایرو ول سینور ترکیه ده دولت که داعشی بهاتنا آواکرن اوروپا جی اف یک دید روجلاتا نابین ده جی اف یک دید لهر کسی تانی تماشا کرن و او برخدانی کردان نبیه دکوبانی ده کچو خورتن کرد نبیه ایرو قوالیسونا نام نتوی جی وی دست پی نکرنا قوالیسونا نام نتوی نسر داخوازی خواهات لکوبانی خود تبیه کرد ایرو هم دبینن به برخدانا کچو خوردن بو سدمی کو مجبور مان خود ناف دبینن کو اف روز ایرو چی بو اف تکوشینه جبر وی ام دینداری وی تکوشینه حمی قهرمان خونه یکو یک بیک به فلسفه خو به تکوشینه خو به برخدانی خو کوبانی رزگار کرد او هیجانا کو مب چاوه خودیت دوی دمیده هن خمگینی بو هر روز مجنازه دهان جنازهش کوبانی بشر مدد خست لپیرسوسی من نخوشخانه یا دشان باجار جدا یا انجی لوی داره مدفن دکرن تایبت ایمی کوبانی جبی کو امتکاری بن بگرنن کوبانی بوسا آماده کاری آوان دکرن براستی هسته که پر جدا بود او جوانی کو دموزیان دن برخدانی خود کردن مالبات وان برسینور دما مرا تلفنی ما خبردان دکر دنگ تلفن خو بد کردن بدای کنوان باوی وان بتلیلیان او جوش او هیجان جوارا نشان دادن برینداری می کوبانی دما دهاتن پیرسوسی می پیشی وان وی درجی پیشوازی دکرن مدشان نخوشخانین جدا دورین جدا یک کس از قدش بیرانه کم جوانه که می 17-18 سالی بود مثل دوشکافه بود بریندار بود لوی داری برینداری خوده و آنی بود نخوشخانه تو گفت شما و من آنیه اری نگه من تونه اما دسته من هی چوا و من آنیه درج موزی خو من بردای از وی که راناکم مکن هوالا گو اون بچن باخ من بگی اون اکنا بکی بچه تداوی خو بقبول عملیات خوش قبول نکرد او چی بو او سکناوی او برخدانیاوی بو سدمی کو باوی وی چو اویجی گوت متخابینی تتخوازی بچی دی ببیجی لتناچی استا باور نینم باور بکن او جوان لنا خوشخانه پشتی عملیات کو باوی وی چو دو مفزی ده هر دمی به حوالین خور داخلی دگور راستی بابم لوی داری نلوی داری دو مفزی ده ند مفزی ده به قمرای بابی خود دید راستی کالوی داری نلوی داری işte ev hestin velat Paris'i ev hestin ku ruhi kubani xudi derket ruhi felsefe jiyana azad felsefe reber apu yani jber ve ki iro dema em be ki dibinin em ve ber xudani dibinin yani dayken ku liber sinore kursusi betililian bişkirtin dedan zaro ki xwe em şahide ve ki çiqasi me ev eş dit me çiqasi ev bixemgini ev yek dit تایبت او روحی کل کوبانی هات آواکرن برسی نور بو قادا ناو نتوی جبوی روحی برخدانی کوبانی işte ev روح ایرو مشاهده که کو ام مفچار خودی و ام شاهده بیکنه او هست مروان مزندگی او هست insana بهست که işte tam ایرو پیوست احتیاجی مجبور کو ام ببیجن به برخدانا کوبانی
ایرو خودی درکتنا روجاوای کردستان جیه یعنی ایرو هم دبینن گرک ایرو دخشبک و خطریه که مزن وان در روجن داولی دولتا ترکیه تایبت اف مهکه کو ایریشن خوال سر باکو روجاوای کردستان زیده کریه بله تبو بورینه برز فلکناس میفانک دستر سکای بل هفیامای جارا کدن امیل تفکرن دوی برنامه ده ج کوبانی بریا سکای بی روزنامه فان و نویسکار صفقان کوبانی بشداری برنامه آمد به صفقان دماغ باش به شخوا او قاسم بحثا برخدانیا شروان یپگی و یپجیت کن تجیب خوش شاهده شر کوبانی بو هم جی گازیک جی گازین وی شر لدجی چتین داعش بو وان دورا یکی مجداری لسر برخدانیا شروانان چبو روش چاو هاد گوهرتن پشتی یکی مجداری و شروانان خود سپارتن چی دوی شرید استرید روژه جهانی حوالی آرین حوالی گلهات هلبس روجات لگرین همون پاکروانان وانا را پیروز کم هم بجنا خبر وان تبینن هم حتی داوی دوزاوان خودی درکبن چونکه هم زانن او دوزا او خباتا او تکوشینا فکر ریبرا پراحت آفراندن یعنی تکوشینا ای ور ای کوبان ای وی دمی اولی ما گلک آنی زمان جبویجی وی روژه مرو بیر بینه 9 سال بری 10 سال بری و روزانه شورش چوا پیک هات شورش کی شری جهان سیامین آر روجلات ناوین آد بیجن آر روجاوا کوبانی دا دست بیکر 19 ترمه 2012 روش وی دمی وی شورش دا و آفرانده تابی که فکر ریبرا پو بو دمی که دریج ریبرا پو 20 سال قوات تکوشین کی بنگه کی دعوا کرن گلاتات آماده کرن تکوشین کی رخستنی کی هملی سیاسی پولیتیک و پشراجی پشت 2004 ایریش سر قامش رو وقتا کنکوژی چی بود پشت ویجی چکداری آماده بونی کی حتی تیه پجه هیزی کی لشکری وردا حتی بو آماده کرن و هیزانا و دما 19 ترميجي تشيبو إيريشي جالك تشاتيان النصرة بشتي داعشي همو دامانا كوباني تشقاس چمبري دابو خيساري دابو جي دردوري و عاطبو گرتن جي هر گاف چه فكره بو چه دبا بلا ببا ام شورش روجاوا كوباني بپاريز امي وي داعشي دردوري وي كيه هيزهنن امي وانا تيك ببا جبو جي او فكره بو او ريبرا بو با فكره دابو چه دبا بلا ببا و شورش کی پیکانیه ام وی شورشی حتی داوی سر بخن جبویجی او راهی کی تکوشینی کی به هم با فکر و فلسفه ریبر اپو من ایدئولوژی ده بو ام نها بیر یمی گلک هیزی کت تنگاسیه هیزین می لباکوری کردستانی دا لچای کردستانی دا هیزین هپه گارده انداوی فرمانداری گشتی هپه گج داخیانی دا 485 فرمانداری هپه گه و شروانی وان ورشید کرد یعنی demek ki فوا فرمانداریا و روحا و پیشنگیا نبونا هم هر گاوی فرمانداری و که هیزی کی PKK و orada HPG her gav amade buni ki mezin jibo tevlibuna şoreşi kir jibo şoreşa rojava ser bikeve çiket ser melekha pekani jibo ki rahi ki peşengi ki burada em herkes vi zanin jibo ji بردا ام سربلند بن ام بزانبن که هیزی که اوسا فدایی هیزی که گریدایی فکر آریبر آپورا هیزی تکوشینی که آگریدایی شورشیا کردستان 4 پارچا رهی که نتوی و انترناسیونال هیزی که هم چون هم زانن هیزی واندا هیزی که نتنی کردستانی هیزین گلک جاران انترناسیونال هم جبوجی کوبانی جی وابو کوبانی او دیتن که لوردا دیجی داعشه ایراده کی مزنه چه دبه بلا به ایریش داعشه چه قاس دجوار دبه بلا به ترسکتنه هر گاف جسارت مثلا از بینم حوالی میورا حوالی میجن مبزیا دا وقتا تلیلیا دکشاندن داعشه گلک جاران یا نکانه بو شر بکرنا نکانه بو برسوی وان تشتی وان دگو بلا او دیجی مشر نکن کی دبه بلا ببه هم دست یا پجم نین کشتنه yani orada çe bu ya peje irade jin diza civake xalke kobani rastici her yeki van kahramani ki da cigirtin
این چند میوان جی هبون این سال وان تجی نبون هر یک فدایی که قهرمانی که چاوی خواه خط یعنی پاشتا چون سر موزیان جبوجی جسارت که مزن ام بزانه بکی ور او جسارت او رها هیچ کی هر دریدا و که مثلا هر دم ببینن او هر دم قهرمان که روجلات کردستانی بود روجلات کردستانی آتو بود تبلیغ بود هیزی که 4 پارچه کردستانی ده هیز لور هبون هیزی که نتوی کردستانی ور چی بود جبوجی او جاره که روح کوبانه شورش کوبانه هم کردستان 4 پارچانی گلب دسا aynı demi وردا هیزین کرد و عرب هیزین عرب کلمه بود مثلا هیزین عرب حتی داویجی امم جهات بون عراق بون گلک جی منطقه دنا بون او عرب کلک مدا بون حتی داوی شرک کرد روانجی بزنه کتاب کردستانی جی هیزین دروا هاتن هیزین هم دبیجن داوی دا بلکه علی کاریج ببه هیزین یکیتی هیزین پیشمرگه هاتن وانا جی تبلیغونه که چکرن لی اساسی ویدا چی بو باکوری کردستان دا خلکی باکوری کردستان 6 و 8 جوتمای دا وک روحی کی فدایی هاتن سینورا لوزانی 100 سالم پرچه کرن تنینه کوبانی بو مدی دیر که دا حتی قامش و گرک جادا و داره دا هاتن سر سینورا گلی باکور فداکاری پرمزین کرد بله جبویجی و شورش روجاوا جبو سر بکوه گلی باکور چه دستواندا دجبری دولت ترک امزانم داعش تنی نبود دولت ترک و داعش حقپار بود روژه وان بود روژه آناو نتوی پروژه کی پر مزنه بود دخواستن شورش روجاوا یا بگیرن خدمت خواه بکن خدمت خواه یانجی داعشی را تک ببین جبویجی ریبرا پوگو چه دو ببلا به کوبانی گرک نکوه دریه کردستانی کوبانی بکوه کردستانی دا هم روجاوای کردستانی هم باکور هر دری دا چاوا حولاری دا ایریش دهات چکرن مخموری دا فدایی گیرلا پیشی وان گرتن نیشتن اینی روش چاوا شنگالی هاتن سر گل میور تخواستن همو 4 پارچه کردستانی دا بکن جبویجی او پاراستن پرمزن بو او رحاه بو او جسارته بو هر یکی وان وقت اول گلهات هات گلهات ایریشی که دجوار سرور هبون لی چه دبا بلا ببا گلهات دا وارتن شرده هاتو بو چکرن گلهات چه دگود او و ایریش داشی هم دکانه تک ببین هم جسارت دکانه وی چنبری بلکه کولان دو کولان ما بجی هم وانا می تک ببین او بیریاره او ایراده باوری هبون جبویجی هیزی هر داری دا هاتن عفرینی دا هیزات ملی قامشلو روجاوا هر داری دا هیزی هاتن تقویه بون و هیزارا هیزی انترناسیونال پشت هاتن بله باشد ببورینه دما مهنه که کرد مای میوانی مستر سکای بیل هفیامنه جاره کدن میبین گلت ابریز محمد شاهین شخوا 9 سال درباس بون جوی دمیوه اشخوا کوبانی خلقا یکم آتیک برناچتین داعشی بو پشتی وینا راقا طبقا من بجودی رازوری حریداوی 2019 ده هاتا رزگار کرن لدولتا ترک جوی دمیوه و حتی نها ایریشی هریمیت که و ایریشین وی رانه وستیانه گریدان وان ایریشان به تیک برناچتین داعشی رچیه و آرمان جا سرکش وان ایریشان چیه؟ یعنی انا خودش آنی زمان داعش ها آلاوک انجی پیکاته کی سیستمی کی گشتیه AKP سیوان اخوی هانی روا سیاسیه استتوی هانی سیاسیه این کن هیزن رادیکال این وکی داعش د پاریزه دستک دکه و جوار سیوان کی سیاسی آباد که حکومت AKP نتنه داعش گلک هیزن رادیکال اول پرست دنیای دا او یاد دخوازه جوار سیوانه کی سیاسی پاراستنه کی سیاسی جوارا بکه AKP وک ایدئولوژی وک ذهنیت وک چند عینی کانینه و عینی جسدن عینی بدنن داعش وک دستک جدستن AKP نه جبو کو پلان سازی انجام جبو سیاست و پروژه عثمانیه نو انجام بیشن اسلام هان سیاسی بنابی اسلام سیاسی دا استاتوکی سیاسی دروجلات ناوین دا آوا بکن و دولت ترک انجام عثمانیه نو کار به خاطر دا سرور بکه
جبر به کیجی تکبرنا داعش جخبر ام دکارم بیشن دملی لشکری دا دسته کی AKP دهندر روجلاتا ناوین دا هاتا خود کرن لکیلک و کنزانه گرلک گروپین چتن اید دیتر هنه اینکو حتی روجین ایروچ AKP وان دا پاریز دملی سیاسی دا و دستک دکه و هر کس ناس دکه یعنی جبهه دهندری سوریا دا جبهه النصرة دا بکر و گروپین دیتر این چته اینکو دهریمین مدى خواب جيدك جبر في كيجي إيريشين دولتا ترك جخواب بروي بردوام بك أموي تزانن أموي باش تزانن إنكو داعش بر داعش دا كوبا نجبوكو إرادايا خواسر قال كردو هر وها إرادايا خواسر ديمقراطيك أكو نرخين قالان دا باريزا أكو تمثيلا نرخي جفاكي ونرخي مروفاهية دكا سيستما ديمقراطيك أكو كوبا ندهاتي آفاكرنو بإرادايا قال ما هريمة هاتي آفاكرن وكي سيستم كي تجبرج ايديولوجيا داعش و AKP وكي سيستم كي سياسي تجبرج سيستم AKP ويا داعش جبر في كيجي حر ام دزانن و ايريشا دولتا ترك پشتي تكبرنا داعش وديت چاوا عفرين هاد داگر کرن ايريش با اواكي ديرك راست با ارتش خا ايريش عفرين كر وكي تول هلدانكي وكي وام بيجن دخوازه و بیجه پشتی کو داعش هاتا تکبرن نکار بو پروژه AKP دهندری سوریا دا تام پیک بانیا ارتش دولتا ترک با آوا کی دیرک راست در باسی خاک سوریا بو در باسی گره سپی و سرکانیه بو و ایریشن بوی رنگی حتی روژن ایروش بردوامن و هولدان AKP هیا کو بکار به اری کرنک آنجی ام بیجن اوکی کی جواکا نف دولتی بستینه چه امریکا چه روسیا چه هیزن تکلدار کو بکار به سیستما دموکراتیک باکو روجلاتین سوریا کو بکار به تک ببه جبر کو وک معانی زمان سیستما دموکراتیک باکو روجلاتین سوریا به ایدئولوژیا خو به چاندا خو به سیستما خو شکلی به همو به ایدئولوژیا خو به فکر خو وكي ايديولوجيا كي وكي چاند كي تجبرج چاندو ايديولوجيا AKP راديكال انجات پرست داعش رجبر به كيجي و حكومه AKP حرتم ده هولدان دا بكو بكار به سيستما ملواز بك و ايريش بردوام بك و هر وها ايريشين هانا امني علي جواكي علي بريبازين جور بجور و ايريشان لسر باكو روجلاتين سوريا بردوام بك و هولدان هانا کو بکار به د ملي سیاسي دا کو اری کرنے کی بگره کو اپراسیون کی لشکری لدوسا داعش وکی تول هلدان داعش جکوبانی هلینا وکی تول هلدان داعش جباکور جلاتین سوری هلینا هر وها وک ارکه هانی کو دابو داعش کو جوار د هندری سوریا دا پیک بینه کو داعش نکار بو تک بانیا وبعض وحيفا داعش جمع هلنا وهر وها بروجايا خاد سوريا دا بردوام بك وتمام بك جبر به كيجي از دخازم داويدا في بيجن بكي وقت تنجي ام دخازم في بيجن دميكو رايا رسميه دنيا كو مجبور بوكو پشتگirیا برخدانيه كوباني بك جخبر او پشتگirیا جخبر جراي كشتي جراي رسمي نهاد دبن زخت قال نوا ولاتان دا هشتن کو حکومت دنیا مجبور بو به کو دستک داین جبو کوبانی و جبو برخدانیا کوبانی بده دبن زور و زختن قال جهان ایکو رابون سر پیان کو راستیا و برخدانه دیتن کو راستیا عدالت دوزا قال ما دیتن کو رابون سر پیان و زخت لحکومت وان کرن قال باشور زخت لحکومت باشور کرکو مجبور کرکو مداخله بکه و هن آلیکاری بده قال اوروبا زخت لاوروبا كر لامريكا قال امريكا زخت كر للدنيا قشكي قال انو زخت كرن ويشتن كو حكومات الدنيا مجبور بو الي كاريج بو كوباني بدا جبر به كجي دبر وجدا جاره كدن ام دبيجن هيفين ما قال الدنيا كو ام بكاربن جاره كي ديتر اموانا ام وان بدل ناس كرن كو براستي پروژه هانا کو داعش نکار بو پیک بانیا انجی پلانا کو داعش نکار بو پیک بانیا ایروش دایکا داعش دخوازه و پروژه تمام بکه باو داعش دخوازه و پروژه تمام بکه اوجی AKP هر وها هیزن هانا رادیکال و هن بشرتی و هن آشکره این کو داعش گیری سر کوبانه کرن و حتی روژن ایروجی
ایریشا لسر باکور و جلاتین سوریه بردوام دکن و دخوازن باکور و جلاتین سوریه و سیستما دموکراتیک به ایدئولوژیا خواه چاند خواه آکو جپارا دبینن دجبر میجی و نجات پرستی و اول پرستی و رادیکالیا ایدئولوژیا AKP و هر وها سیستم انهان داگر کرد نه تنه لسر کردستان بتنه سیستم انهان این تو پرست ایدروجلات ناویل دنیای دا همی ایکو و سیستم آمد دموکراتیک جوخارا دشبر دبینه. بله باشه زنار ام بین گلتش خو ایریشن لسر هریمی شخوا گلک آرمانجی ویهانه شخوا بریز محمد بحثا گلک آرمانجاجی کر لی اگر مجا آلیه کی بگرن دست گو ایریشن سر هریمی دایبت گو افچن جارن در دورا کامپا هول و روش گو گرتی و مالباتین داعشی لی هنه تین آرمانج گرتن گلو امبیشن باندورا فان ایریشان جبو جارا کدن زندی کرنا داعش لحریمی چاوای ویب چرنگی يعني نها وكي روزناموان جي بيواجه هناك دي شوبينن بتايبت بيشتي تكشوينا داعشي آواكرنا وان قامبان گرتين داعشيان وگلك جاران هولدان چيبو جالي دولتا تركيا واكو بكار بوان گرتيان جزندانا درخينه خلاص بك و تقاندنه که ناو جغرافیا روجاوا و باکور روجنات سوریه دا پیک بینه جخویران دست بکن هری داوی ایریشن نیسکی کامپا هولی و آویتنا وانا بومبا باران کرنا وانا جرنا ام هفدیتن به کسین گرتی کسین مالباتین داعشین که نهاد کامپا دانا ام پیکتینن وانا بخوابان گوازی دیکن بجید او قصوز دا بو دولتا ترکیه جمره که افسوزانه که افسوزین که دولت ترکیه جدا اشیره دابو که چما پیک نایی چما ما خودی در ناکوه گلک هفدیتینان دا افتشتانه درد کبن هولی الور خویاه یعنی پلانسازی وان برنامه وان تشتین که بدا اشی دخواستن بکن لسر هرمی و نهاجی هینجی پشتی تکچوینا داعشی جه تشتی که دولت ترکیه الوی هرمی دخوازی پیک بینه اساس تکبرنا دولت سیستما ریبری خواستره تکبرنا پروژه ریبر آپوی اساس او هلوستانه همو او ایریشانه همو سدمی وان او هین دسپیکا شورش و اصلا دولت ترکیه به هیزین جدا جدا خواست وی کاریب کاربینه هری داوی هیزه کی کج دولت جد ترسیان دنیا همو البرخو حجاندن دولت وک هیزه کی داعشی خستن مریتی و بریوی دان روجاوای کردستان باکور روجداتی سوریه بویجی ندکاری وکه نه هری داوی işte بیشتر پشتی 2015 شونداجی بخواه erişti که بخواه بچه برای بازین هوایی به برای بازین داگر کردن اپراسیون بجاهی به و پیکتینه نه زاتن آفرین و گریسپی و سریکانی جی دبن داگر کردی آوان دایه و دخوازی هر وی پلانسازی بردوام بکه و بتایبه جی ناو هندری جغرافیا روجاوا و باکور روجناتی سوریه دا دخوازی و تشتی پیک بینه بریکا میتی بریکا سیخور کرنا گلین هرمی و چه کرنا مثلا هجرین بنی رازای با آوا کرنا وان و دخوازی تبلیغی ده هرمی دا درخینه و هری داوی مثلا ایریشین کو داوی پیک آنی جی بنسازین جیانی جین آوی جین کاربی جی پترولی کو سرکه جیان سروانتی بردوام کرن بوان ایریشانه دخوازی aslında gelin heremi irada وی بشکی gelin heremi dijiyana ولati خدا ببریار بکوی بکار بوی heremi خلکین heremi بخا نشتجین وی اساسی والا بکه کو بکار به سیاست اخوی سرکه گوهرتنا دموگرافیک بدستخستنا زنگینی اردنگاریه بدستخستنا هیزه کی سیاسی و هگمونیه کی روشلات تناوین دا آوا بکه نها روی وی اشکره بویه یعنی نه تنه مثلا روجاوا یان باکور روجلاتی سوریه یان سوریه بگشتی دال تشتو خازی بکه لتواهی روجلات تناوین دا خازی وی سیاست خبر دوام بکه اشتن بیشن دست سالیا لوزانی دا دگو امی میثاق ملی یا بری لوزانی امی دیسا وگرینج مو سوریه حتی ام بیشن لاتقی بکار به وی جغرافیایی بگیره نه به دست کردن حماسی و خازی مداخله اسرائیلی بکه یعنی اف سیاست ترکیه که نه روجلات ناوین دو خاصه بمشینه اساس بنگه ده
وگراندن امپراتوری عثمانیه مروی یکی نبینه مرو تنه به لوکال مرو وک هرمی ببینه که اشتوالا تنه لروجاوا پککه هیچ بروی مثلا اریشتی که اف چیروکه که اف بهانه که اف شخارا وک هنجته که در دخینه و وی سیاستی خوی اساسی بنده و دشیره منو دیگه گرگ وان تشتنا باش ببینه آرمانجا سرکه آرمانجا داگر کرنا تواهی روجلات ناوینه و به تایبت جی دریا روجلات ناوین تی زانی کش کردستانی تی وکرن اگر بخواد مداخله عراقی بکرد وی گرگش باش سریا باشور و بکنه ها zaten به دست خستن aslında KDP و PDK و zaten ev siyaseti meşandın. Breka malbata Barzaniya ve müdahale karın hündürünya Irak'ı dike. De hemen demi de destxistina Rojavayı Kurdistan'ı ve dixaze Suriye bidest bixine. Xuyaya yani Bakuri Rojlati Suriye dema bidest bikeve ve Suriye bigişti bikeve desti Türkiye'de. De hemen demi işte bejim mesela Breka Filistini ve levaskirina İsrail ile heremi disa ام بیشن همان چیروکی کو وگراندن امپراتوری عثمانیه مروی آرمانجی نبینه وقت تنه آرمانجی کی işte küçük lokal ve bajara ki kobani bibine neyse ve havani meyku meyvanji ani zaman aslında kobani deri bu jwara Erdoğan bu kadar ket gova kobani ket ve bikeve کیف خواهشیه کی به دلخواهشیه کی وی آنی زمان جبر کو دری جوان را دهات وکرن دری چه دری روزنه تناوی جوان را دهات وکرن مرو بوی شوازی بنرخینه و آرمانجی کنهاجی تیم شاندن نه به وسب راحتی بفکر کوی سر بکوه او برخوادانی و او اراده که کل کوبانی درکتی پیش نهال تواهی با کل روجلات سوریه بلا بویه یعنی وی روزه ام بیشن در روزه یکی مجداری دا کوبانی وک باجاره که بچوکی روجاوای کردستانی دهات خویا کرن اما نه او روحی برخوادانی که به فلسفه ری برای اپل کوبانی نهشت کو داعش سر بکوه نهال تواهی با کل روجلات سوریه بلا بویه دری خو لتواهی سوریه وکریه و بر به روجلات نادین تواهی داده چه ادی هر کس دزانه که تشتی که روجاوا پکته دشته کل باکور روجلات سوریه پکته چاره سریع تواهی پرسکریکین روجلات ناوینه ایرو شرین حماس و اسرائیل گله گالی دبیجم به گله گریبازان وره چاره سر کرن بس ام دبینین کو اوجی تقریبا نیزی 100 سال 8 سال در باز کریه کو دولت اسرائیل آوابیه که کدری چاره سری کیجان ولاتین عربات کاری بوی پرسکریکی چاره سرب که کیجان ولاتین روجاوایی Avrupa, Amerika dikari bu perskireka Filistin ve İsrail'i çare serbike. Ana hacı teyni kaşkirin ku işte brekin du devletan dikarin perskirek çare serbe. Na perskireka ku Filistin ve İsrail jiti jiyan kirin eğer duxazın çare serbikin ruhi berxodana kobani bela binirin. Eğer ruhi berxodana kobani لتواهی روجلات دناوین وره بلاو کرن پرسکریک جوی چاره سر به پرسکریک کرد عرب جواره چاره سر کرد به و پرسکریک عرب و سوریان جوارن چاره سر کرن یعنی تو پرسکریکی کو ندنابرا اولاندا ندنابرا نتواندا ندنابرا اشیراندا کو به ذهنیت نتوا دموکراتیک به فلسفه ریبر اپو به پروژه ریبری خسر نین چاره سر کرن نینه اوجی دریوی شکوبانی دست بکریه باشه بریز فلکناس شخوا دمام بر بداویه و دیچه به کرد تاسی هم دخوازن تجمر بیجه دمل سیاسی ده چی پیوسته وره کرن داگو کریارین دولتا ترکا داگر کر این لدیجی هرمی و تفاهی روشلاتا ناوین ورن راوستاندن گوری باوریا من ایرو او رحی کمال کوبانی دید او رح ایرو جاره کنید کاره بی سیاستا وانی که یا حکمتا آکیتو مه هپی دجمناتیا وانی که کو ایرو لهمبری دستکفتین کردا دیگره مرد پیشاوی دیگره جبروی کی جاره کدنی پیوسته ان جدنیا رژی نشان بدن بدنگیا جهانی تام بیسا او قصار کو پیشتی بر خدانا کوبانی ام بیجن کو درکت هولی ev koalisyona navdetlevi ve berxudaniya Kurda hata vakirin. Genç Kurt'un Kurda hata vakirin. Bu İro emdibinin evkaz erişi sev deskeftiyin geli Kurd li Bakur o Javay Suriye tekrin. Bu herkes jara beden ve ev durutiya siyaseta vanik rajber ve ki piviste guri bavariyamın em de qada navdetlevi de bigre dinav geli Kurd jib itfaqa xobiyek itiyaxwa ve qonaxde dve hamlahan de
پیشی لداگرکرنا دولت ترکیه بگیرن و ev erişi ku ser Bakur Rojavayê Sûriyê ku tên meşandin taybet zindîkirina Daişê carekenî ku armancawiye pêşavê veregirtin gerek Avrupa baş bizanîbe dünyayê jî baş bizanîbe Kurd ne mecburin li qampa holê yan deveredinê bi hezaran çetên Daişê û malbatê wanê ka dora wê bigirin û pêşî derketina wanê ka ji bo deverên dinê xeteriya wanê ka ku çixasî mezin Kurd evavi bigrin ku gavê tu îro lê xwe dernekevî hemwalatî xwe xwe dernekevî lê heremê dernaxînî û dewleta Tirkiye ew qas êriş bike û tu jê re bêdeng bî wê demê tu jî hevkariyê vê yekî dikir ji ber vê yekî gorî baweriya min tam divê roja piştgirtevaniya xwe ya cîhanî ji wê Kobanê careke nîv vê rihê bi vê felsefê em li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojavayê Kurdistanê destkeftîn gelê Kurd xwedî derketin bikin ew jî wê wek ji armancî me û ew destkeftiyê ku di Kobanê de hatin avakirin berdawamiya wê jî li heremê tevayê bide meşandin Erdogan Sûcê şer dikin bi deh caran hatiye gotin tespîtkirina wê jî hatiye kirin têkirtiya wan bi çetên Daişê re herî dawî keçekê êzdî ku li Enqereyê ji destê Daîş hatû revandin ew biryara sosyete ku radestî wezareta malbatê ku radestî Daişê dîsa dike bi xwe nîşan dide ku têkirtiyeke wan e çawa heye ji ber wê yekê gerek dünya jî bizanîbe ê ku Daişê zindî dike hikûmeta AKP û MHP Erdogan serkêşa wê yekê dike li hemberî wê pêwîst e em jî ji her kesê re jî nîşan bidin ku Kurd nebe keçê xortên Kurda nebin berxwedaniya li Kobanê Rojavayê Kurdistanê nebe ev hêz tu kes nikare pêşavî bigire ji wê wê jî ev tekuşîna xwe pêwîst e em li hev re mesler bikin بله سفقان به کرتاسی امشته بپرسن و گازیه که شرد وی روژه ده بانگا و چیه و دنری نواد و چاوا ایریشن دولتا ترک ورن راوستاندن به کرتاسی بله برای هر تشتی چاوا کوبان آخا خودی درکت گلمه روجاوا باکور روجلات سوریجی و آخر گریدان بود خودی شورش درکه و او شورش خودی او خوینا او شهیدان او پکروانان او 13,000 شهیدان 25,000 غازیان کد و امگیوان همیایه خودی درکتنا شورش چیه کوشبر نکرنه آخی خواه نبردانه چه دبه بلا بر جاوی غوان دروانه بر جاوی وان سر آخی وان بر لور برچیجی ببین لور تیجی ببین لور تیجی نبه اما آخا آزاد هیه مرو چه دبه بلا ببه آخا آزاد تا جیان بکه burada جیان her tişte kıymettere, rumettere. İşte ben mühim ev. Bir roja yeki müjdari roja Kobanê da jî cîhanê hemû cîhanê de herkes bangawaziyê çawa rehî Kobanê dike, çawa wî rojê dike. Hemû cîhan dostê wan şoreşgeran internasyonel destek dike Kobanê destek de Rojava sibê jî roja cîhanê a Rojavayê xwedî derketine ve taybet ji bo Rojava cîhanê jî tabii herkes xwedî derdikeve. Gazê de xwedî derketine be lê çi dibe bila bibe şoreşa wan e çi dibe bila bibe çi astengî çi dibe bila bibe xwedî derketine ve kî wek welatparêjî kî xwedî derketin şerê gelî şoreşkerî û rihê fikrê rêber apora eğer ew xwe bawer bikin yek hêz dikane hêzê gelan têk bibe hêzê gelan yekîtiya gelan Kurd Ereb yekîtiya stratejîk e vî stratejiyê çi dibe bila be bernedin îttifaqa wan e rêbera Poko Kobanê hûn tenê nikarin rizgar bikin tenê biparêzin hûn pêwîst e biçin hesekî biçin mintiqayê din jî hevber bibin ve hevparî kir ve kanton îlan kir ve wek federasyonan hûn çûnû dikan parêzin rastî yew derket em vî fikrê pêş bikevin em ê ser bikevin û serkeftin em bike em vî xelkê me yê Rojava û ê Bakur Rojhilatê Sûriyê jî serkeftin a gelaya a ê berxwe didin ê wanayê. Belê baş e gelek spas Sefqan Kobanê nivîskar û rojnamavan birêya Skybê û beşdarî bernameya me bû. Em spas dikim. Belê gelek spas siyasetmedar Feleknas Eûcecî birêya Skybê û jî beşdarî vê bernameya taybet bû gelek spas ji bo beşdarbûn û nirxandinên te.
هروها سپاس محمد شاهین هفسروک انجمن عجیب جیکار آهر معفرات مربود و برنامه تایبت سپاس جبو بشتاربون و نرخاندنین تا گلک سپاس زنار یلدز مربو دوی برنامه تایبت الاستدیو روژ آوا تیوی گلک سپاس جبو بشتاربون تا سپاس بویمچی ولی تماشاوان روژ آوا لوی دریم دکهیجن داویا برنامه خویا تایبت به یک مجداری روژا جهانی یا پشتگیری برخودان کوبانی را سپاس و تماشا کرد.